Ndeto ya kiherera gikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati mutumia umwe okoro wa gatagati ni akuire thutha wa kumomokirwo ni nyumba ituraini ria Karai mwena wa Kirinyaga ya gatagati. Mutino ucio uhanikire utuku wa gukia umuthi hindi ria nyumba ya mutumia ucio igwirirwo ni nyumba ya mundu marigainie ya gorofa 4. Akenya mwena wa comment section makorirwo magicakaya na family ino ya mutumia uyu ena Karinjoro Gekagawa, may God have mercy for us and heal our country. Ena Elispan kama wakawa, may God heal our country and save his people. Ena Giana Sweeti akawa, may God heal Kenya, our country. Ena Steve Joro akawa, God remember us please. Ena Magige Kura akawa, andu makire nyumba nginya mihaka-ini matienda kumenya watho. Ni ndeto iri na kieha muno. Ngai arakorwo akihe hinya family yo ya mutumia ucio korirwo akigwirirwo ni nyumba na magikorwo makigerera kahinda gaka karitu. Guku no kwa Mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.